Ana ikidle naye yabona awuthama. Incosi yakho. Ya ngize ikidla nomere. Ikidla nomere. Ya. Ungijwayela kabi. Sister, oh relax. Oh lekati lakho lele shintshayo. Lilala nomntanami. My sister no. Awuzwanga kahle my sister. Awuzwanga kahle mamela my sister. Awuzwanga kahle. My brother uthi lekati leli wena mawulele. Uzwa ngathi my brother uye kanti yile kati yangithola my sister. Litira nawe lekati mawulele wena uzwa ngathi my brother. Ona rona retsa siku machine ungatata ze stay calm don't the machine it repeat the keys or a two piece forget no matter the kitchen empilo is a costa goge nama osta Sisibusi konjani? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila my sister. Ukhuluma no Rich la from Rich Nation TV na. Ngila ngoba ngibhalele my sister. Ngithema ngibona i-email yakho ngendaba ekade azange safuna ukuhlala phansi yabona. Ufuna ukuthi ngizoza ukuthi kahle kahle le kati kenzakalani ngekati nithenga ikati lapha endlini. Yo. Wekati kuningi. Shusi. Lapha endlini ne. Shusi njalo ebusuku ngihlangabezana nekati and le kati leli lashintsha mana ngitholi lishintsha kanjani amehla yashintsha aba red lona lishintsha imbala like libe green ngizibuza ukuthi kanjani manje libe green cabanga liza like ebusuku kuphela then so simazivuka sivuka kugcwele imali phansi I understand ukuthi ngathi uthwele ekamereni indlu yonke igcwele imali Okay ngifuna uunderstand isela my sister ne njalo ikati imali vela nina manivuka ekseni nithola imali imali engakanani motheba asimadlana imali akusimali nyani imali yamampela imali so okay fine wena usola usola umuntu wakho ukuthi mhlambe maybe uye lo muntu lamakati ngoba si3 endlini okay uye umntwana and vele there's no way ukuthi ikati lingavele livele nje if wena awulazi kusho ukuthi lazi ubaba wasendlini and yabo umuntu makacamba manga uyabonakala mawumbuza namhlanje istory sithi kusasa khona siphinde sishintshe like ngidideke nami awazi ukuthi ini lapho angisazi ke kanjani okay so wena like ufuna sikusize ngani my sister siye ku my brother asitshele or in yeah ngaba mambuza yena uthini mani nonke endlini uthi hayi uyabona na ukuthi sivelele besilele la uyabo istock sakha asihlangani imali ngasuka nje iyehle nje ezulwini le mali lena yena manivuke ekseni nithola lapha kunemali ureact kanjani akayeki uyayithatha akusho ukuthi uyayazi into ayenzayo yena okay my sister ngizocela siye lapha ebhasini sithi kumfonela siza ukuthi ukuphi and then siyamlanda ngithola already ngalokho yeah ready sure already yeah sure okay my sister siyekuye siyozwa ngayo ukuthi uthini my sister manje njengoba simfonelile umuntu wakho ekati uthi somthola kuphi lapha esekelini kuphi la yeah la my sister asishesheni ngaze sipayizise imoto ngithola mara ngathi akunamuntu la esekelini musi no ya sengiyambona manje fana nje nale kati uyashintsha naye yashintsha ungayenzi leyo my sister uya lo my brother eksekse bafo hola bafo Crane pinchap kwenzakala nami Crane pinchap kwenzakala mina kamela murechi from Rich Nation TV ngihamba no my sister ngabe amazi my sister ngiyamazi ufana kanjani no my sister umuntu wakho baby mama ya okay mpinca usukume mpethu azanga ngempi lana ngithola azanga ngempi mpinchamo ungangisondeli mina mpethu ngibizo my sister la ufuna ngishuta impilo yakho camera yini ngingaya ngithola my sister ngibizile la ngenzeni ke mina my sister ngicome ngayo yona le yenzakalayo hayi empintshamo njengoba ngishilo ukuthi uma sister usibhalele lana ngithola ufuna ukuthi nilungise okunye ungamphathi Crane lapha endlini so mina ngiyacela ukuthi simkayi chance achaze ukuthi sizingana okufana nani yena uthi yini into emdlayo ngicela ukuthi udliwa yini lapha endlini njengoba ungitshelile mina my sister ngibize iRegis National TV la iyangidla lento le ngoba ngingaluza umntanami lento yakho yekati ayingiphathi nje kahle ikati leshintshayo silibona njalo endlini ungayizi ngathi wazi kahle wena ungafuni ukumhlanyisa wazi kahle angizwani namanga
akunakati lapha endlini likhona leli shintsha amabala uyalaza ngithi leli shintsha amehlo bese sithi masivuka kutholakala imali ngithi uyazi kahle ungafuni vele ukulibela ngibhizi ukulibela ngibhizi ngikhuluma kakhulu uyacaba le ndaba ekhuluma my sister indaba ekata ngiyazi mina ngiqala ukuyizwa ngayo okay fine le mali le enithola lapha endlini manivuka isuke ibuyaphi mpentsha awuchami yazi mina ngumuntu omachenda yabo ngibambela ichenda ngishaya ispansi sami ngithola imali angazi yena ukhuluma ngani so okay fine ngoba my sister mina makangitshela ukuthi mangavuka ekseni makanyathela phansi unyathela phezulu kwemali indlu yonke awuchami amathenda aletha imali ebusukulele wena yazi nawuchami uthini ngivaya mina ngiyothrola le mali then ebusuku makalele ngifuna vele ngimshanga ama surprise yabo mshanga tshela lapha phansi nyana naye avuke vele afile njengokhwini ayikho nje lento ayishoyo ayikho nje lento ayishoyo angisala sithu mangivuka njalo ngiyambuza kanti lekati livelaphi akangitshela ngamathenda mina la ngitshela yona ngiyayiqala ukutshela ukuthini mambuza my sister ungitshela ukuthi ayikazi nawe uyaba umangele njengoba ikhona la imali phansi yamathenda ngiyaqala ukizwa my brother yazi ukuthi istory sakho sihlangana uma isister umtshela ukuthi imali awazi ukuthi ibuya mase uyazimangaza manje ushaya amathenda mngana mina ngazi next mina ngikutshela into okutshela yo mina ngishayela amathenda mngana ushaya amathenda yakhe ekati yaziwe uyangazi mhlawumbe nawe uyayazi le yamakati no angiyazi ngoba ningizela ngayo mina angiyazi mina ngibizwa uye mpintshami uyangazi mina angikwazi nama ngikwazi mari imeli yakho iyengiqalela ukuthi phela lapha endlini akusalaleki mfethu sengisaba ukuthi nika yona udla nawe le mali no mamela mina mfethu ne mamela mina ngithunyelwe la iRich Nation TV ukuthini ngizokhuluma nawe because uma sister usend i-email yasitshela ukuthi phela lapha endlini akusalaleki kunekati eliletha imali and nasekazi uyasaba ukuthini uzovukela inilanga umntana ngeke yayikhonakala le umntana wena uthwele nje wena uthwele nje umntana ngeke ze indawo ikati lona yilo liphandela umntwana yazini awuchami ne nje ngiyenza ngikhuluma into engafuni ukuzikhuluma kuntshela siyami yabona yazini awuchami ne ngikhule ngipayiziseka yabona awuchami nayo lo cherry mangimthola ngitshele ngipayiziseka ngibona ukuthi abana abangani bakhe abangekho right umfakele ama peer pressure bathi bafuna amabheko amaluwela ngiyochacha luwela ngasipani so nami ngiyenza iplan la mala costa lawa abuya khona ekatini abuya khona awuchamile imali le nami le kati lele ngijike ngale event umakoko ngishanga ekati ngaba right nami Belanja manga bakushenge ekati ulithole kuphi thatha ikati ngilande ngale event kumakoko mngane event asiyenza amakati mpitcha mkhuluma ivara event asiyenza kokwami uyongikayile le kati le izongihlala kahle lizoba right izongiqaya imali nangu manje nawe uyambona nawe ucoka kahle uclean uyabona nawe ayikho nje lento ekhulumayo lo umsangano manje wayebekaphika wayebowuphika bowuphikelani ungenza isimo nje bangitshela ukuthi mina indaba yami ekati mele iphelele kimi nawe kumele angawazi ngayo le ndaba nama ngazi makuyenzakalani ngathi umntwana endlini kunomntwana endlini ngikhala ngokuthi kunomntwana endlini mpintshami manje okay fine njengoba le kati likulethela imali wena uliphani mina ngiliphani awuchami bathini lapha yana batali la kati uzoqhamuka ebusuku kodwa ukuthi ebusuku kwenzakalana ngazi mina ngalo ukuthi okay uliphani kufana nawe ngithi mawusipana usipanela like something ubheke something ukuthi boda simandana ngizothola something ngithi nali kadi ngiyazi ukuthi anelivele lisebenze nalo libhekile ukuthi hayi maybe ngizothola something uliphani yazi na ujami manje sinsifele nginencosi nene kuzoyenzakalani uzothi ukuthebusuku malifika lapha yana ikidle naye yabona awuchama incosi yakho ikidla nomede ungijwayela kabi yo relax le kati lakho lele shintshayo lilala nomntanami my sister no awuzwanga kahle my sister awuzwanga kahle mamela my sister awuzwanga kahle my brother uthi le kati leli wena mawulele uzwa ngathi my brother uye kanti yile kati yangithola lidila nawe le kati mawulele wena uzwa ngathi my brother yabona vele khona manje ngifuna ukisa lena le iyaphela like ngifika siyaphela iphela kanjani iyaphela kahle yabona yami nawe manje my sister le kati maliza wena awuzwa my sister ngizwa kanjani ngoba mina ngimaza uye nje lekati lo muntu bangifakela ipressure angitshele my brother mawuthi lekati leliza ku my sister liza as wena or kuba kuyilo awuchama yabo mina mele malifika mina ngiphume yabona awuchama
ceda kuba ngathi makale ceda kuba ngathi Ujwayela kabi wena. bafethu izinto enzenzayo bafethu le technology yeni inkulu kakhulu uyazi impilo mfethu impilo manje ayikho basifakela ipressure labantu la bakufakela ipressure abafazi bafakelana ipressure why ufuna umsebenzi why ngizamile ukufuna umsebenzi awuchami kodwa manje my brother mara fine phela dayide ngile ayikho grand mfethu ngumntwana abantu especially umntwana abantu phela mfethu umcovefele umfrostana uthi uzomenza umfazi angithi manje no yini shawuchami nawe yazi ukuthini manje bangamphathi fresh bazomthatha wena mfethu deserve amaphoyisa kanjani wena deserve amaphoyisa kanjani wena mele uboshwe wena deserve amaphoyisa mina ungaduzela ngiyenza ngani amaphoyisa okwenza ungangithuseli mina ungangithuseli ngoba uzongena enkingeni mayisanco bamba umuntu wakho akunamaphoyisa azobiza ngithulelani okay it's fine my brother siyabonga isikhathi sakho ngithola mara ngicela ukuthi sikama isisa ngicela ubhodle into ofuna ukuyibhodla eyokugcina ozokhuluma naye my brother samfuni ukreni ngayo yeah nomntana ngisamfuje phambi kwakho wena uhlale nekati lakho angazi njengoba my sister sekazova lizoya kubani mara for sure lizosala liya kuwe yangithola ngani mpenjam ngani ngidla ngayo lo muntu udla ngayo ujwayela kabi wena maroni yadelela mpenjam masamhloniphi uzothola omunye ulitshele lekati ukuthi ngithola omunye umuntu lekati laziyena uchama yabo icava yena ayiwana uchama lekati ampethu yazi ngiceda amandla like screen ngawe moya screen baba ungamsondeli uchama uyuza umntwana abantu ungamsondeli awume kancane uzenza ufuna ukwenza my sister ngiyacela my sister ne masuka la ngicela ukuthi siye straight police station because lento le eyenzakalela angazi ukuthi like bazoyibiza yini mara case enkulu mpenjam icase enkulu yini ufuna ukuyenzani ufuna uyenzani iflop aneke change mfethu iflop aneke change okay it's fine ke ngiyanicabanisa my sister ngiyanicabanisa mina wena naye so manje so angazi ukuthi uthini wena ungangibizi nango baby beka enjoy beka wena udeserve amaphoyisa wena amaphoyisa ayeza namhla olala phakathi yini ngizoba nenkinga mina unamanga mina ngifuna ukubona manje ukuthi wena uzoyenzani ke sondela phela ayikho into ozoyenza mpenjam ayikho mzansi ngiyambona my brother manje uhlula into zakhe sekafaka mina bafethu into ezoyenza noma isister manje sohamba siye police stars bafethu sibiza amaphoyisa because lento le angazi ukuthi bazoyibiza ngani mara kwamele aboshwe my brother because lento ayenzile ni flop anengazoza nekati lakhe libe lishaya my sister for in bafethu Rich Nation TV bafethu njengenjalo ningayendawo ngicela ngakhohlwa ukulike ni share phinde subscribe my sister see you straight ebhasini silanda amaphoyisa.